Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Ladai kerentang hak distrik East Khasi Hills kam tamah Shillong. Hak jengum kubor PCN ki electric vehicle ki bihat ki surak kelaran hendreu kendai teli baro bakan top ki hendreu teli ki kali saushaka khandreu teli ki kali laishaka hendreu teli ki kali saushaka ki bakamai kitmar bat sahwe teli ki arshaka bakan top ki motorcycle bat ki scooter. Habapai igini ki jat kali ki bihat ki surak kim da iper ne ki kali ki bapanan kam duk umpnyang. Ndrai kejing batai jengkiriu sampang, keba penia per naki kali keba penankam duk umpeniang, kadai namar bakim sawa bat penmi tedam. Bat kania kedunaru kejing penjabo ekal air. UPC anu layok penekran ru baki kat tokani kipat ba kebala penankam daki electric vehicle ban sengoto kumno kejing syam jong tolong. Hoi, skinnya. Menta ngila running lai benai arab nai kamta he ngila running ya kan ya Cái bộ phận long phi chân thiệt cái này cả kali electric. ni thit ya kan ya electric kawe nakaliang jong jongi nakaliang jong ke company ka ba ngang atre hang ne long ka yarap shibun yang ni namar ba khamtam kumni shane shilong kadon bun jaka ki location jong kan company te ni khamsuk ban ra tiar ten mar menshwa ni pen kitiar be ni ra kitiar tam kitiar ru ni pen kitiar ki auto ni ki kali ni hapwai te mata bagi la thit kane long ni khamsuk te hajaka ba ngin ai sanspa ndriuspa ka baikali long kala safety yangi bangi la thit ya kane kain bangi ra tiar mar bangi hap ra tiar man ka step man ka si na ka wish kuwe ka location ka electric balai thit electric long ba namar kane long sebut dangi mentang in charge si dangi full battery la full battery kane in charge te hapo silong ni kini ki ka office jengi badan long ni la te baroning man la ka kenta kain baro si namar kala dap kain namar kemde ka balik jengai du kata long ka ba tang kendiat long ka weiru kalong ka yarap sibun bangi thit ikane long ya ka environment ro ka yarap namar kini amde kum ki kali babam petrol kalau kayak her kan kiniat kasau ka kam da yo ngore kane Cái jing snow cái jing sam demi ba ini ba kali charge to battery but kini kali ba habya da petrol. Itu kamai kuno ba ya. Kalau per buni kan yang kata kak jing sam jonga te long ba petrol te long ginala kamai ya te petrol te kalau ke kambam te ni gani su charge pat te long subam tang belak hi plus ginda charge ru sebut sanpul tang kai charge petrol pat te ginda running bro sini te laba mi lai sau spa sini Cái bây khi lại nhạ cái này cái jing sam jong phi cái jing per mo ka kali kali electric but kali petrol. Kak ada mentah so biang ke elektrik mah, ke maintenance so ke duna. Ini compare kali kalau abah mobil ke buni ke jenglut, bat ke elektronik tu ingin neken cu, dari bakayat bah kayak baik minum kam tang mencuci cuci. Ini bakinya yang dekat elektrik kata. hai Nak bakai ini. Kum ka jing syam jonga te kene electrical kalomba ni kong do ka di pollution te and plus ru ka jing nong kadon and plus box ka di electric and plus ru bangi lalat te no ka petrol eli kum kini tikiwe kila te petrol kum nga ba running no ka jing nong kabun kan hanga te kum tai Cái jing per petrol but kali battery.
Kajing pair ke petro bukan elektrik kalong ba. Kini ke elektrik kalong ba hasisi ke asis 4 km. Ti tangha du katai kamla banyak tamte. Long at least kani ru ngla yo nong hi ngam ong bang du nong yo nong. Ban compare buki petro pat long dangaya running long dakum nom no te rus pa nyo spa hap tebe. Kata jing pair. Long ka jing nong bukla ya cheni ka elektrik. Penjara. Emam jinjar. Dangap da kalip baik ni ting charge mestap dan ni dangam lap mestap rung charge minit. Kata kom ni. Kan lu kalas kaya. Last ya ka? Oh, battery. Kani ka ai 100%. Has don sanding mo. Has siding don 4%. Ti sanding kalau 4% kan. Long ka abet 4 km pat long. But you kan.